Ассалому алайкум. Дар видеои имрӯза боз бо шумо Алиҷон ва Акмалҷон. Салом алайкум бачаҳо. Видеои имрӯза дар бораи взломи Wi-Fi ба рӯи телефон мешавад. Шумо дар ягон рӯправа дар кор намешавад, лекин танҳо роутерҳоро взлом карда мешавад. Хайр рафтем. Акнун ҳоло мо Wi-Fi-ро взлом мекунем. Мебинем ки Wi-Fi код дорад. Мо наметавонем дароем. Барои взлом кардани Wi-Fi мо бояд геоданеро бо Wi-Fi взлом кунем ва ба Wi-Fi вардем дохил мешавем ва Wi-Fi лозимаро мегирем ва подключиться мекунем. Вход с помощью VPS-ро пахш мекунем ва подобрать пинро пахш мекунем. Перебирать всёро мечехем ва камтарак загрузка мешавад барои взломи Wi-Fi. Читавре ки мебинед ба Wi-Fi дохил шудем. ҳоло месанҷем ки Wi-Fi кор мекунад ё не. ҳоло мебинем. Добрый вечер, это футбольный Голливуд, это английская премьер-лига. Волков сейчас хозяева. Давайте посмотрим, как... мебинем ки Wi-Fi 100% комилан кор мекунад. мо Wi-Fi-ро взлом кардем, лекин паролашро намедонем. Агар хоҳед пароли Wi-Fi-ро фаҳмед, ба браузер дохил мешавед. Дар равзанаи кофткоп 192.168.1.1 менависонед. аз шумо хоҳиш мекунад ки логин ва паролро дохил кунед. дар бисёри роутерҳо логин ва паролашро админ мебошад. ба менюи Wi-Fi дохил мешавем ва мебинем ки пароли Wi-Fi B38, A38, E38 аст. Метавонед паролро ба ягон рафиқатон диҳед ва вай ҳам Wi-Fi истифода кунад. Видеомон ба охир расид. Читавре ки диде барномаамон 100% кор кард. Агар шумо мехоҳед Wi-Fi взлом кардан бошед, бояд версияи Android-и телефонтон 5.1 бошад. Агар аз 5.1 полон бошад, намешавад. Бояд шумо Рӯправа скачат кунед ва лайк монед, подписаться кунед. Хайр.